Abantu batari bamwe na bamwe ku rwego bitongore bitari bya gavumenti hamwe n'abantu babutosha nibashaba abantu kwijumbira mu karuru konkebi babikora mu businge ebyo kubara ubururu nomanyo mu mugongo ubu kubara obusuma bwabo bwankwire omuntu nabara amu babiri basatu bana 30 asatu na babiri abrina asatu na mwenda sanju kandi nomanya ni bababara ne barugo mulaini hati uso kubugaruka mangu reka tubare uri account reka tubugarukemo tugaruke tubare betu buno weto bwa buno bokuteza karuru omuntu no bwarabwiba ni basorugamba reka tubugarukemo tugaruke tukoleji tubare bwananga no bwananga abantu bona abanya-Uganda bona na mbere muri ndo businge mbwire bubururu muleke kwetabo mbuvuyo muleke kuchebera gero nuko tukome mu businge nihangalika lino businge ba politicians obumukuhemba omururo mu bantu ngabo obururu okuba nogonza obururu kukira abantu kakuba obaganiza abantu bawe nyenkya kandi nibo orumu kandi nibo bakobururu ekyo kisobere kandi government twatekamwa amani government ete kubira etegogeza deka abantu bona bagambe mu bwinganiza kandi bahike hona hari bakwenda nuko abakomi bekomere onko kuba kugonza wabireho mukuru w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara Emeritus Reverend Nathan Chamanywa we nashabatezi bakaruru okwetantara abari kubagura ngo bahereza karuru ekintu cyari kugira ngo tucikwatirine n'entunguka tubayirungi kandi ntugonza kuterera abantu ntugonza kubaterera inywe abatezi bobururu one leka kuikiriza kukugura oburaba politician izire akuhe senti kandi nko weitoko hakuba yoga siringi 10 nirundi bakuha omukika rukyo kulimirwa rugudo siringi 10 no mukato kurutahi yayo orumazire hoira kandi ruine nekiri kugulire. Reverend Ezila Yongeza Mukonzo ori coordinator wa Interreligious Council ya Uganda habwa Western Region nagirango omuzigo kugura karuru gusisire bya karuru mu ihanga ryona okutamu sente nyingi commercialization in elections abantu ni batamu sente nyingi omuntu naguze enjo oguze kibanja sente zono zikwate uzito mu bururu omuntu nuhora ngo amazire kutamu billion mu kichweka billion 2 hati no buragendo mu parliament orazihanga hati omuntu obwatekereza sente zono za tairemu nicho urukororo omuntu natandiko kugamba kubi natandiko kurwana habwa sente zo nabandi basobora kubate baguro bururu director research ko hawe kindi ekizibe kindi kiri kutwara sente no sanga omuntu obwaraba katugambi ali wa mugombora ya bukuku agende arete abandi abyenga nanga abiye kichwambe ruguru abarete na basi na zarole nezindi angu ni bagendo ku campaigningira ibyo bikiri yaho abanya-Uganda batari bamwe na bamwe nabashaba kaciko kebyo bururu hamwe nabo abarukure byo kwerinda kore mirimo yabo omburyo buhikere kwenda kwenegeza karuru ko buringaniza hamwe no businge murabe byo kwerinda nka police hamwe na mai bakore mirimo yabo bahondere biragiro bihanga baleke kutarabaniza abantu obaraba bali mbururu basero bururu bwabo obarana bakora imirimo yabo ibasemera ikoro mberagiro bihanga ko kuviri batabatalibaneza akuyihanga rindi yitituwena kandi usawo umuntu asogamba ihanga hiriye kukera abantu abandi eti cyakobere kirunji okutaho regulations for instance ngahati itonga makanisa gamu tutandikira gamba zino nanga za fundraising ziyo bokubana zinanga tugende tukora kindi tubikehe mu biro bino byaki ebyo bururu na government kutayiremo gambe ti umuntu wena wararorwa na goro bururu na koraki bamudisqualifying maybe that one can work mu rukiko abantu batiroho mukono aha cyandiko cyo kuhayokorera hamwe okwenegeza karuru ko businge hamwe no kwatanisa mu Uganda yona gasha kwa Justin Nyakisiki habwa tayari West mu Fort Poto.